actually amo hangkai pura tatal amo kubuya aro o urpatilema jaga thaisingo ba kok saka a jaga jung elaka basirok je government ni thane অনুমোদন নাই a jaga joto bromo tong joto bodol bromo supporter aro kebo tini BJP je jaga demand khaima jaga jung BJP ro ba ke demand khaim bujungo ja suya jung public mo se elaka basi mo sin elaka ni union ni bagai man thani bagai jung sana thang actually a jaga je kok saja kang nu khathai singo BJP ni themrang dokse noising bisingo soboi manotong pun abo actually tata abon saga thaijingo bo abo sorkari office ni elakani joton sompod joton thangman kai angbo thangnai nungbo thangnai joton thangnai janan je manthani tui sanba kaisa boro protilipi nangmano kaisa boro ration card separation bak kagos dimano amahiro bagano thangman amole kintu কোনো দিনব BJP rok oro thangoi je obai kai noisi bihin chobe bu abole ang nugye ku ang semi an mote ang nugye tongo jaga acha borok do inke je sumuka bose sob saka ba na BJP ni bising tu da yakti sajaka na puila ba na motha ni bising tu saka yakti sajaka bu ang thaisung na actually saipe kya oro BJP ni hino ke bathanai koroi jung elaka basi jung elakani motamot bai jung sorkari thane jung dabi khlaio jahate sorkari proshashan rok elakani jara joto asuko kuthumoi kaisa disona mohe ba jung noijon borok bumurika borok no borok bai poramorso khai elakani development ni samung tangnang kai tangthum ne ba government অনুমোদন rithum ne jung government ni thane অনুমোদন sanka jung amone yaphana thango elaka basi hisabo acha hinga tabu khenor ba tamon nai ba tam bo position thanai kuno naya government jung sanka jokhon rinani riya abo bin bepar abo bosi saimano bini sangbidanik babe bini government guideline o সংবিধান busu bodar busu tom sia jung obono sibosia phia bachini sana odikar tong jung sanka asuk sipo bai bumani amo hungkai ang direct no bung sajinai Robi Kumar Debbor mahinoi bin bufan mungkai loli mohan bokunoro sorkari babe kuno proshasonic daitto to tongti botini bahik office bisi mahagoi public no bo upojukto tini bin manthai sana thangtani deputation bithani bo bahike tini chiar bai tisai bui man buino amo hungkai abo hungka onnai an mote obosaya dabu sara rajyo basini wansukti ba naidi nai no kok sajidi je dofani samung tangnani hinoi dofani kok sai tongnarok borok dofano ta sukuludi ta ta sadi amai ke bibranto ta khaidi dofano mutangnani hinkai dofano phiyongnani hinkai dofani bororungo Puila mano phonukdi Puila mo Twi di jahate brok Puila mano nugoi Puila ma sinani mutung hinoi ahai kai tatal sawoi phem logoi thokewoi soliwoi dofa yok thum yongnani umo khaike akhaimnani hinoi sawoi dofani bororungno ahai ke ta suklukthum ano ang dabu okok saw hinoi comment khaidi ang kun apoti kori ano haram jada pa hindi je sabe awan ku kuru nung boko bai kok sanane ang muthubai maya phia ba politically babe public rong na bai kai political game tung public na bai ko hoira ni ta khade apo ani koi acha takho je thangnai 24 tarik ঘটনা 12 tarik je Panbua Panchayat Haba Nokgo যে Urpatimano Twi আরো তাকলাই 2020 এবং 2023 বিধানসভা নির্বাচননি যে 45 কমলপুরনি অঙ্গই যে ক্যান্ডিডেট বসানাই
borong gorang jok mere de bono phai je kok sabai mane je BJP rok Tipra Motha no Panchayat Haba Nokgo talaroi bukha tok hainoi abo busu jaro tui kubui. Actually amo hangkai pura tatal amo kubuya aro o urpatilema jaga thaisingo ba kok saga a jaga jung elaka basirok je government ni thane onumodon nai a jaga joto broma tong joto bodol broma supporter aro kebo tini BJP je jaga dibar botongo BJP ni supporter botong jung joto misija a jaga thangoi abo kaisa government ni office abo i elaka ni joto bagoi no office abo joto ni no sampot man government ka office o office ngai government ni elaka ni unnoyon ni samtang na bagoi no tini aro government kaisa nok tangrika aro government ni prosason rok tongo dabo tinjona secretary kaisa GRS mang gachung o je copy je secretary no rinan ni je copy sanamjak a jaga copy tourisa gachung obo yaphana thangtani kisu tongo tomo hangwa sal phaikana a jaga chok chok asugui tongo Tipra Motha neta hambai amole political office able abo government ni kaisa office a jaga to political power choliya tini nung public mo thangna nangna jaga kok sanan hingai mantai sanaka nung public mo sima sanai tini Tipra Motha neta rok bhai kara asugoi am haike gathering ke tongma Haba Nokgo bisingo abo to o jaga joto tongna to joto political leader mangse political leader to tini government office of ke tongna ni abo onnai ble akai ang je somono rok joto nukhana secretary ba asugoi kok salai tongmani a copy no yaphanna bagai a somoyo kok salai bai kagoj yaphanna naima jora khano Sonjit Deborma hime kaisa chairman pudabuk ang saimia tong na kisu je 62 area ni government ni abhai prosasonik babe brongno subjunal ni hoite ADC government hoite jeta phaimani abro naikonna baga daitto rijak tongman abro kan sambidanik babe bu bhai tomong tong sambidan abo tang saimani asu ang je copy yaphanna pro bo bahikele ang naina nangnai o kagos sinu bani yang kagos na har mangkaba ngai ang sagan o kagos obo official ebobe kagos o office ni receipt ni seal lok tongo obo kaisa dabu government anda ni kagos no jung obo dabu secretary si yaphane no rimaya Inke bo phatke ano dagari rungke ba angbo burum baramba take bono dagari khata karon simiken urpatile feleka erpore abhaiken oro PS ni process PS ni police ro botang jeta bo sorkari prosason an bung kai Robi Solom da Burma an baba ni mungkai Robindra da Burma an baba agi wo 10 bosor pamphrom ne amolo upapro danonglang ang nayo je dabugo je urpatile mani jara political leadership tomero je political party tomero je government andaro samtang tomero boro jani government ni andaro je samtang tomero boro of jani je prosason bai sorkari prosason bai samtang khano kahamungnai jahate tong bago hima tini Tipra Motha khane rong bang kaisa koyo nini ADC government ni yago tongo nini ADC government ni joto manthai soktai phaimani parani bagoi rangri phaimani ba oboni daitto tui tongnaro officially babe bro tini elaka basino tuboi bagoi chari phaitong gai dabu panchayat government to ken yago kore jehetu panchayat government to dabu state government ni yago sitongo jabu state ni jara prosason sorkar prosason tonar proxy chalugo dabu rondi video
Panchayat Secretary tei BSC Chairman brokse Panchayat government salo amo sumungkai mo se je tabu to ulpa telai to thangka inke abon jagoro tabon rokba situation ba bohai shanti poribesh tan na nirama ba bohai thanai abon bagano sawang jahate jani je jong kotui jodi naikolai tong hangkai abote ulpat lekla khinoyang wansuguta abono konya thang ajon joton tanino edis government andara jara samutanar upor nokhe proshashan ni daitto rijak borok abo tangthung kai dabu je political leader tongerok ba ang nung bo nite sakang mano abo amo dabu je tong ten saka video tai BSC Panchayat Secretary borok ha Panchayat government chal narok kai je leadership tungerok borok tini naikol janjani jeng ko naikol jodi samutang naiken kai kaham paran develop nai amo wansugono ang jotono koinai jahate amai taang laitung agami dino nadi jeng mata nukha amai ke jodi tewaisa ulpat laiken nijana sum tinoro median besakang phaimani karon kai koyekta karon tongo o elakani jeta sung elaka basingoi kubangma je chini manan odikar tongba gণতান্ত্রিক ভাবে অবকাইসা গণতন্ত্রতে chini man thaino tui sung sanna thangtani kisa urpati lekha Panchayat office sungoro kaisa deputation haiklai no sung kaos yapharo thanga ang poilan simino sanai je obo sung kuno oro political babe thangya sung apply khaika je kaisa video thani elaka basi ungoi jahate elaka basini sung jo to borok uthumai kaisa decision na laika je sung government ni facility manan thangkai sung ma sannai sanna thangtane sung kaisa jukti songoto thangoi sung oman thairon madai khaimanan bagai kaisa jukti o thangoi sung video thani government ni je proshashan tongnai rong thani sung demand laika sung poila no rikha je video thani yaphar kaisa koimunglai ang porsor kheno sanai sung sadharan borok elakani sung salai kaisa jukti nakha phari sung tini kaisa ba kunui ba khoroburi khoroba phangno jengman borok sung amai ke 9 jon borok rikha bumung jaga jahate elakani daittoban hisabe jehetu government Panchayat government ke niyago koruiba sung tini elakani no kaisa kunno daitto hisabo riwoi প্রশাসনিক বা সরকারি প্রশাসন যাহাতে borok bai poromarsho khai samutang bagai chung government ni thani অনুমোদন naikha chung amono rikha copy to BSC chairman copy to Panchayat Secretary hinoi Panchayat Secretary khai chung rinan baga already joto ja copy sujek tongo receive ni nawaya kana chung mai khlaika tai akhai chung secretary bo phone khai saga wow ang phainai 12 tarikh ang norbo phaidi ni thanglai ka chung elaka basi chung oro kono political babe thanya a jaga ni Tipra Motha borok bo tongo CPM ni borok bo tongo Congress ni supporter bo tongo IPF ni